Bollywood film star Hrithik Roshan le Sabah Azad inthen na thuthang hi atak alo ni rengem. Hrithik Roshan an film industry ya atho hlok em awangin lomna hun aneya heta hian ama mi malnun chiang takin media ten an mu susane khan ne na anin chendan le actress le singer ni bok Sabah Azad ama aya kumsom pania nau pang ne na aning kung kai na hian mitam tak nga event allo Hrithik le Sabah hi events lian tak taka an kaldun lai chu mu an ni thina social media an post pho thin te hian inzom na nget tak an nei ti chu atilang bok Sabah Hrithik chung te ne na anin zom na nget tak hian an pani hian mi puite met muwa lim tak angin alantir bok ni masela Tunlai report a chuan Hrithik le Sabah hian atop ta antimai thei hun engemaw chen chu wantlang ma a mudun ani lo awangin anin then thuthang hi anasa zual annan ambani le radical merchant in neina le thildang poimo taktaka te Hrithik hi ama chawa mu ani awang hian anin then na thuthang hi atilian zual hle tin hemi kan soiba ka hian parakhan nu vuina ama chawina telawangin hei hian soizui a hlo le bok report masalma po khan inthen na thuthang hi om to mase Hrithik Roshan le Sabah Azad hi wantlang ma a mudun ani le awangin he thuthang hi adik loti an soi ani amaro chu tuna hian ama ang thovin Sabah nu hi aril ru anale view ni ome he inthen na thuthang bel cha tur hian Sabah hian Instagram posa ami malnuna harsat na tokti hria thei turin posa siam ani Hrithik Roshan ne na aning kung kai na hian a career a ngong thalo tak anei ti soya actor lar tak nen in kung kai nan ne wang hian na tho tum lo angin an mu ani Sabah hian Hrithik ne na ni ngai zong ti mi pui siata puanzar na ni nuin an namu tur sang sang te chu a kiam vek ti asoi alandan bera chuan mangai na le malam hun ngai to kop ngai hian anin kar in zom na chu ati cheta ni in alang fans te chuan he hun hi athlen an ring sa to shim shima abik takin hun rei tak chu an pania mudun ani lo ta ka changin anin chen hi an ring ani